To kako ljudi iskorištavaju prirodu, može se to i sa tim povezati jer znamo već u kakvom je stanju priroda i koliko je zapravo čovjek je li tu zaslužan. Po meni je čak možda i najmanje zlo koje možemo učiniti je ubrati nešto što raste u divljini i nekako ostaviti prirodu. Ona će se kasnije sama regenerirati i doće opet neke nove šparoge koje ćemo moći ubrati i jesti. Danas se osjećamo hrabro, beremo šparoge. Naša prsta se probijaju kroz maslinike, šikare i grmlje, snažna i uplašena. Gušterice pod kamenjem bježe od sjena, a mi bježimo od zmija, tih mudrih otrovnica koje u vrhu repa čuvaju besmrtnost. Pazimo da ih ne gazimo, pazimo da ne gledamo u sunce, pazimo da nam sjena ne pobjegne u tijelo. Šparoge čarlijaju na povjetarcu, povinuto slavi Boga, onog koji im daje kišu, svjetlost i mrak za njihovo krhko korijenje. Mi zatvaramo oči, pružamo ruke i ubijamo jednim pokretom.